Ngicela abantu bakithi ukuthi khona ke sinanzeleleni ukuthi khona lapho sisiya kuma votes kithi lapha eGwanda Central bengithi yonke indawo yakomthwakazi Nicholas Matoweni asinikeni amandla kuma MPs abantu bakomthwakazi and then bese kusithile phezulu yena lo zabamba sikwazi ukuthi bekuyaphiwa abantu khona ngalo yena lo zaphiwa phezulu ingafaka lana zamkhulunge khona ngale endlela kodwa yena lo yaphezulu ngale abafowethu laba elibafakayo ababe bafaka belandele futhi kube yipartner leyo athi abantu abasebajaji khona mabevota iphepha bahle bathathe lonke bakuthiwa yi-MDC kuhle kulayini kuyi-MDC abasakhangela abantu ukuthi khona kathi umuntu lo uma efika ngalo uzabe eqakezela izandla ubani labana abantu bali abafaka lina lapha ngithi bayeqakezela izandla khona ngalo fakani abantu bemthwakazi indaba yenu yomthwakazi liyakwazi ikhona igenuine but ukwenza ukuthi bayimela ngale bayikhulume bangaphumbi ukuthi yonke into balehlele futhi ngapha ziwele kufanele umthwakazi phansi siyehlangana labo thina khana sibatshele ugenqe amatafula uma ugenqe amatafula